Saqhubeka nokuplotha ama-graphs. Nayi i-equation yethu, nayi i-graph. Sibese-ke sibheka u-M, i-gradient. I-gradient uma i-positive, i-graph phela sifunda from left to right. Mawusuka kwa-left iya kwa-right iyakhuphuka i-graph njengale. Yindaba yingoba i-gradient i-positive, u-positive 2. Kuba u-negative 2 beyizoncipha mawusuka kwa-left, beyizoba kanje. Isuke phezulu uma kwa-left ishone ezansi esivela kwa-right. Uma i-negative, obviously uma iwu-0, u-0 akekho positive, akekho negative, angithi? Iba u-flat line-ke, horizontal. Ayidingi ukuba kwi-x axis, ingaba lana, ingaba lana, ingaba nalana nje. Kodwa kuba u-line of-flat horizontal if i-gradient iwu-0. After that-ke sesikwenzile ukuthi uplothe ama-coordinates ngerule eli-straight, hhayi i-protractor irule eligobile, cha, eli-straight. Mangasiyi-straight line vele i-graph udweba-ke i-curve kodwa kudingeka uzame ukuba yi-artist, kungcono uma wenza ngepenseli uzokwazi ukurabha uma unedumbe. Okay.